тепловизионная с ночной съемкой. И удачный штурм получился за. Beredar rekaman yang memperlihatkan Komandan Tawanan Batalion Nasional Ukraina, Alexander Kratsov, membuat pengakuan kepada RIA Novosti. Ia mengatakan beberapa prajurit resimen Azov dipercayakan menjadi juru masak dan medis tanpa keterampilan khusus. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 14 Juli 2022. Dalam keterangan unggahan dijelaskan dua posisi tersebut ternyata juga dimanfaatkan oleh prajurit lainnya sebagai penyamaran dari tentara Rusia. Tampak dalam rekaman Alexander Kratsov juga menjelaskan ada banyak militan yang ditangkap dari unit neo-Nazi lainnya. Resimen Azov diduga membuat pengakuan bahwa diri mereka menyamar menjadi juru masak dan dokter untuk menyembunyikan peran mereka yang sebenarnya di unit ini. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait penyamaran ini. Были с Российской Федерации бойцы и с Беларуси. Снайпера проходили в Киеве. Дикое поле такое есть, снайперское, тренинг-центр. И по остальным, по Такмеду в госпиталерах у нас было, в принципе, вся, и до спецоперации, вся снарядка была не украинского производства. Вооружения только Энлавы были, что из зарубежного, у Азова. Джавелинов не было. Джавелин и Энлавы были у морской пехоты. И все из зарубежного там не было, потому что поставки ограничены были в вооружении. Какая у вас была самая яркая ваша операция? Самая успешная, может быть? Наверное, то, что видеоролик есть в интернете, там с помощью морской пехоты, их 36-я бригада стрел, у них были арчера прицелы с тепловизионной, с ночной съемкой. И удачный штурм получился зайти в тыл противника с прикрытием. Группа была смешана, морпехи и медведи. Это удалось снять. Наверное, если так. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.